Пријатели, овој пат ми е гостин многу интересен лик од групата ТХЦФ од Белград. Добре дојде Стефан Григориевиќ. Добар дан. Добар дан. Добар Где ти е партнер? Они su imali mali peh i prvo da pozdravim sve tvoje gledaoce. Tako je. Imali su mali peh, pokvario se kombi kojim dolaze i morali su sačekaju drugi da stigne tamo negde kod Paraćina i mislim da su sad negde u putu svakog, u najih sat vremena će doći, ali šta da radim? Dešavaju se takve stvari, možda je to neki znak sreće, da će sve sutra biti dobro. И другачие. I drugačije, da. Кажи ми, имаш потекло од Македонија, така? Така, imam. Од каде? Pa ja sam polumakedonac, moj pradeda i moj čukun deda dole su okolina Struge. Jedan po tatinoj strani su iz Tašmaruništa, to selo, a po kako se zove babinoj strani oni su tu Labuništa. Što? Da. A smo negde, kažu, pošto se moj ćale voli to, znači kao porekle i sve, kažu da smo došli sa reke Lab i svi koji nas seljavaju Labunište su sa reke Lab došli i onda su kao Lab, a Bunište je ono gde konj ide gazi u krug i onda su dali Labunište, da. Добро, па ете ти кажал за твојата генерација, за твојата фамилија. Кажи ми, ме интересира, мислам, сите веќе знаат тоа ТХЦФ, нели, што значи? Da. Ти ме отпрашувано гледам сите. Што значи? Pa znači, pa možeš mi nekad da zavrza. Pa da, to je nešto što opušta čoveka, što je u nekim zemljama legalno, kod nas će postati nekad legalno, i ovde je za neke legalno, za neke nije, naravno. Ali to je nešto što je bilo u mladosti i što je, kako bi rekao, biljka života, izvučeno iz biljke života, to je taj sastojak, ali danas se više fokusiramo na ovaj deo familija. Pošto je THCF, THC-la familija, THC je glavni sastojak marihuane, pa i mala reči kao THC, pa cela, kao cela, familija. Familija. I onda smo, pošto je dugačko ime, danas smo ga skratili na THCF, ali to F je danas više jer smo i porodični ljudi, ceo život kao familija i eto. Браво, баш добро. Дали тој идентитет, значи, ве става во рамка во која тешко се излегува? Ne uopšte. Mislim, nema razloga, nije to ništa loše, pa da negde kao mi se sad borimo sa tim da uradili smo dosta pozitivnih stvari u životu gde su u stvari te stvari totalno zanemarile taj aspekt tog THC-a, a u stvari su istakle sve naše vrline kao osobe i tako. Вашата тип на музика е да се разберете самите себе си или да ве разберат другите што пеете? Pa jedno i drugo. Često se sami kroz muziku, kad se nešto napiše, onda se onako to izbaci iz sebe, nešto što je čučalo i onda dođeš i do olakšanja i do nekog razumevanja samog sebe, a i kroz samo pisanje muzike otkrivaš sebe, a isto tako i uticaj na druge je veliki i kako bi rekao, u njima budi isto ono što se kaže i mnoge otkriva i mnogima nekako je i vodilja i spas u nekim trenucima, mislim toliko poruku imamo kroz neke, sad pričamo ozbiljne pesme, ne ove komercijalne, gde nam ljudi šalju i tetovaže i svašta nešto, mi to ne volimo nešto sada da ističemo kroz Instagram i te socijalne mreže, ali da ima utice veliki ima i te kako. Вие сте на сцена веќе колку 23 години, така? Од 2000-та негде, 2001-та, да? 2003. Treće. Da. Кажи I malo više, ali kao zvanično je 2003. To nam je bio prvi koncert i kao tad je. Нешто ме интересира за пред тоа. Дали сте биле, значи, во некои такви криминални, нели, банди, па за да ви издигнат некако да ве пуш да ве направат или... Ne. Што, нели, земунски клан, тоа таму како ги викаат под... Ne, nikad nismo mi bili nikakav deo bande, niti to, na ulici se svašta dešavalo, viđali smo sve i svašta, mi smo bili deca grada i što se kaže, nije nas ništa zaobišlo od tih stvari, ali da smo bili u nekim kriminalnim krugovima i to naravno da nismo, konkretno za Kanadu i za tu pesmu. To je saradnja sa Mašanom Lekićem koji je, kako se zove, imao svoju emisiju i to je bilo za potrebe te emisije, bukvalno, kako se zove,
gde smo mi došli na ideju kao, to jest mi nismo hteli da radimo za tu pesmu, mi smo imali neku našu pesmu što se kaže u šteku i trebao nam je njegov materijal od njegove emisije. Jer on to snima što se kaže pucnjave kriminale i kao, Da. rekli, možda nam daš ti neki materijal, međutim on je bio u fazonu, ide mi serijal o zemunskom klanu, da li bi vi hteli da uradite pesmu? Mi kao, hajde da probamo, to je namenska pesma, znači ništa mi smo dobili ono što se kaže šta su oni radili i neke smernice, pa smo mi od toga napravili rime, tu smo zvali naravno jednog od najvećih producenata svojih prostora, to je Cobi, i zajedno smo uradili to, spakovali i posle sve istorije, mislim, posle pesma, ono što se kaže, eksplodirala i dan danas je ono neki u tom svetu evergreen, kad god je ono neki nastup, to se peva iz sveg glasa. A zašto to ne znam? Има нешто. Zašto je taka? Ne znam. Што така? I da ovi naši ne vole kriminal. Македонски збори знаеш? Razbiram, ali Ne možeš onako, da- da. Ne, kad je nešto ono što se kaže, kad nešto ne razbiram, ja pitam, ali nekad neke reči ne mogu baš da pohvatim. Imam kao ono malo pripitanje, ali evo, snašli smo se. Дали уште имаш право да зборуваш во име на лицата или тогаш веќе стануваш нешто друго? Da li kao kad sam, ako sam došao iz undergrounda i tu gde sam sada, da li mogu da pričam iz lica undergrounda? Да. Pa mogu, što da ne mogu. Zato što ja sam i dalje underground. Da, kako god ja hteo da budem estrada, ja sam i dalje underground i vrlo razumem šta je to i mi smo, neko je jako čvrsto na zemlji, naše saradnje govore to, vidiš da se mi kroz celu našu karijeru nismo uopšte, kako se to kaže, chase the cloud, Da, nema te nismo se nekoje, pecali na neko ko je popularan, nego smo uvek izvlačili neko koga bi mi mogli da nešto podignemo ili to. I ja ću doživotno biti underground, koliko god bio popularan. А зошто кога сите во Белград повеќето гледаш од пејачеве, да не именувам нели се имиња, баш се сакат, значи, популарност на нечие или туѓо име, како што кажа, нели, трач или сите живеат од вакво трачева, не нели таа песна некоја да искаже. Гледам кај вас нема такви, не сакате ниту по TikTok, нема. Нас? Да се накачиш на некој трач, да. Pa ne, За да држите популарност. Mi ne znam, meni to, nismo jednostavno deo te priče da ću ja sad nešto da se, prvo i ti imamo mi TikTok, ali ne znamo da ga koristimo, imamo Instagram, ali tu nešto, ne znam, kako bi ti rekao, nije to deo nas, nije to neki naš fazon da ćemo mi da se nešto kačimo na neki, zakačimo se kad nas neko zakači. I onda ide odgovor, to je sigurno. Ali sad ja, između nekog, kao neko radi nešto, pa sad je zanimljivo to, pa ja sad odgovorim, pa kažem, meni to nije. Imaju, to su youtuberi, to rade neki tiktokeri, mi to nismo, mi smo još uvek reperi. Pa kako je odražuvate ta popularnost, evo? Pa pesmama. Mislim da pesma je, što se kaže, naše glasilo. Окей, данас Кај вас е нели голем пазар, така да мора со нешто. А јесте, ал песма. Нама песме то ради. Углавном. Ево, на пример, урадили smo pesmu Bor, to je sa albuma, kako se zove, Suđenje iskušenja, koja je pre 4 godine izašao. Ta pesma nema ni spot. Ona je preko TikToka napravila senzaciju. Da. I ona je sad jedna od najpevanijih pesama na našem nastupu. Kad krene ta pesma, to je sečka. Eto, tako se mi, na primjer, preko tih društvenih mreža. Ne moram ja lično da stanem. Pokušavali smo, nije da nismo, ali nekako, ne znam, ne si ti to. Mnogo vremena uzima, da bi se ja sad tamo nekome... I vreme energije. Da imam nekog da me snima, možda bi bilo zanimljivo. Ali ja sad sam sebe da snimam i da nešto, nekako mi nije. Pokušavali smo. Možda, evo, neki formati tipa, ajde live, to nešto pričamo, da pokušamo. Ali opet, live da bi radio, mora da kockaš. Mislim, danas je sve u kocki. U kocki, tako, bravo si. Onda ne znam, da nešto kao, šta bi mogo da radim, razmišljam možda igrice da igramo, to nam je zanimljivo. Da dovodimo gosti da se igraju igrice, eto, to je možda... To i pareno se, te kažem. Podcasti su već, kum je za podcast, ja sam nešto u fazonu, mnogo ih ima, sad svi neke podcaste rade. Колку тоа што гледавме во Фарма беше реално, а колку играта зад камери беше, значи, онака
Дали беше вистински прикажано тоа што е како или Не, мораше да далеко глумите? било. Ма не, далеко било, но ништа nije... То 2000 која 10-та беше? Не? Tako nešto, Така više se се. ne sjećam, baš je bilo davno. Ne, ono sve tamo što se dešava je sve za kameru i ono, kad nisu upaljene kamere, evo kao što se sad upalila, ako ja vidim da su upalile, ja krećem nešto da radim. Znači sve je glumiš. negde ono, mi sad pričam iz konstrukcije čovekove, ono, ko je došao tamo. Da, Ja da, nisam od te osjećam, mi smo ono sa ćoška, hoćete da uđete, mi smo rekli ajde, kao što da ne, i totalno smo malo i nesnađeni ušli tamo, ali sve se radi za pažnju, kako bi ti rekao, ono, ništa nije, što se kaže, neka iskrena emocija. Ima tamo međuljudskih odnosa koji jesu iskreni, ali sve se brzo zaboravi kad krene kako se zove, čim se upali kamera. I to tada što je bilo, nema što se meri s ovim danas. Mislim, ono, tad je bilo mači i kašalj, ono što se kaže. Почеток некој. Smešno, znaš, šta su tad ljudi kao, joj, strašno, a šta se danas radi Da. u realitiju, mislim, to je pakao. Баш Mislim, ja ne znam, Sve, ajde, svi, neću ni svi, da pričam ko to gleda i to, ali mislim, leba igara. А си имал момент, пример, знаеш, од после кога искочи, да си присуствал на некој дејство неубаво, а да не било прикажано на телевизија, за фарма, Više. на пример. Онака како што ти текнува момент нешто. Pa neke svađe koje nisu hteli da što se kaže, objave. Ja sam se bunio protiv nekih stvari kad je ušao jedan tu, kako se zove, gost koji je bio, pa se bunio, tad je bio taj moment, pa to što sam ja pričao, oni to na primjer nisu prikazali, eto, znaš. A šta sad, mislim, sve to mora da bude upakovano u tom periodu da bude pitko, ali danas sve prolazi, danas možeš da kažeš ono najgore ono stvari i emitovać jer je to što se kaže, Да. to je clickbait. Кликбейт. Pokušavam da nađem clickbait, da. Кликбейт. Колку рапот, кажи ми, денеска влие на младината? Super. Ja mislim da pravi rep utiče super, da komercijala utiče kao i bila koja pop muzika. To je znači muzika koja nema neku dubinu, koja se sluša po klubovima, koja je ono da te zabavi, da se što se kaže tu provedeš sa društvom, ali prava rep muzika koja ima ozbiljne, kako se zove, tekstove i ozbiljnu poruku i ozbiljnu misao i tekako može da utiče pozitivno na njih. Naprimjer, Igra i pobedi je jedna od pesama koja je mnogo klinaca vratila na teren, košarkaški. Postoje tu pesme koje govore o borbi unutrašnjoj, borbi na ulici, što se kaže, borbi sa samim sobom, gde su ljudi kroz hip-hop muziku i te pesme jednostavno, što se kaže, sazrevali, kao i ja. Ja sam jedan od tih koji je sazrevao uz strani hip-hop, ja sam slušao, ne znam, i Tupac i Bigija i što se kaže, to je ono, ulični otac. Да, па нели на 50 Cent бевте предгрупа. Predgrupa smo bili na Predgrupa, 50 Centa, da. To je baš bilo davno. Eto, i to je jedna od stvari koja, onako da kažeš, obeležila našu karijeru, naš mnogo... Па и тоа е печат плюс, нели, за вас, така да. Plus. Да, да. Naš mnogo repera u Americi koji ima ih milion, koji bi voleli da nastupaju sa Tako je, 50, da. pa nisu. A eto, ja jedan iz Srbije, što se kaže iz Beograda, smo uspeli da nastupamo, makar smo podelili tu binu na kratko, ali eto, i to smo, što se kaže, upisali u karijeru. Кратко, ама сладко. Tako je. Кажи ми, што мислите за ова нова генерација на рапери сега што искача? Дали е тоа глума, театар или што? Pa i sad, opet, ima taj komercijalni rep gde, naravno, jeste gluma, a ima ovo gde, kako se zove, da imaš stvarno ozbiljnih i tekstopisaca i mislilaca i sve koji umeju da pretoče svoju misao i neke svoje realne slike koje oni doživljavaju u tekst i što se kaže da odrepuju, da deliveruju, što se kaže da mu ti veruješ, a opet i ovaj uspeh koji su neki mlađi reperi ostvarili kroz tu komercijalnu muziku uopšte nije zanemarljiv. To su klinci koji su došli sa ćoška, koji su uspeli da izađu sa ulice, da ih ulica ne povuče, da ne postanu dileri ili neki tamo treći, četvrti, nego su postali, što se kaže, novac je ušao u muziku i samim tim su i oni prosperirali kroz muziku. Дали стримингот има поголемо значење како доближување и интимизирање со публиката или дека ја губи вредноста на албумот? Pa to je ovako mač sa dve oštrice, u smislu i jedno i drugo.
streaming je doprineo do toga da ima mnogo stvari i sad baš svako može da snima i u moru toga se gubi kvalitet, u smislu teško se dolazi do kvaliteta i šira publika teško, mislim od uvek bila konzument, što se kaže, popularnog, a da bi došao do neke, kako se zove, onako kvalitetnije muzike, moraš baš da istinski tražiš i da preslušavaš i da nađeš nešto što ti se sviđa i da to opet postane, što se kaže, teže postaje viralno nego kad je, mada ranije kad su se snimali albumi, ja se sjećam, to je dok snimiš album, pa dok ga izbaci, pa dok nađeš ko će ti oštampa to, pa da od čoveka do čoveka nije bilo Instagrama, nije bilo YouTubea, nije bilo ničega, što se kaže, to su totalno dve epohe. Ovo je mnogo bolje, ali ima više para. I polesno je, da, i super je, sve ti je dostupno na klik. A tad je nekako bilo, baš si morao da se cimaš, da radiš, da juriš pare prvo, pa da nađeš studio, pa da snimiš, pa da nađeš izdavača koji će te prevari, pa da ti izda to samo da bi imao muziku koja je izdata, pa da nađeš neku televiziju koja će da pušta, pa da se krećeš među ljudima, da deliš tu muziku. Da moliš cijelo vreme nešto. Više onako fizički, a sad je sve digitalno. Baš сега sve je digitalno. Da. Ste imali li nekogаш tenziji od nekoja druga белградска rap grupa? Ne. Ne? Ne. Ne saka si? Nema kako. Ne. Nisu, mogu samo oni da imaju tenziju. Šalim se, nikad. Ne, pa vidi, mi smo ljudi koji, stvarno mi kroz karijeru, pričam i za kuma, nismo nikad neku sujetu imali prema drugim muzičarima. Drugi muzičari koji su imali neku, kako se zove, sujetu prema nama, to se rešilo, ili kroz razgovor ili kroz bilo šta. To se tačka stavila, nije otišlo dalje, tako da manje više, možda neko ima tenziju s nama, ali mi nemamo ništa. А мислите ли дека дел од вашите песни се одговор на некои провокации? Има, како не. Има, Suđenje iskušenja je maltene ceo album koji je onako upućen tim nekim subliminarnim porukama nekih ljudi koji su, eto, kao, gađaju nas i ja se prepoznajem u tome jer nema koga drugog da pogode, pa eto, da ti vratim kroz opet. Ali to je suština, meni je to super, jer onaj ko stvarno hoće da sluša, on će kroz muziku da shvati ko je to, šta tu rekao i ko je u pravu kroz muziku. Ne mora ja kažem da uprem prstom u njega i kažem on je takav i takav. Evo ti poslušaj muziku, ja sam ti kroz muziku sve rekao, sad je na tebi da li ti hoćeš da slušaš ili neće. Da si lenj, da li te ne zanima ili nešto treće. Ali kroz muziku, to je taj popularni bif, ko hoće može da... А си имал проблем, ето така, пример, некој кој ќе се најде во твојата песна, да ти се јави да... Ето. Да нема... Не, а? Не, šta će mi se javi? Pa ne znam. Može samo da se negde nađem. Na ulici, a? Nema, pa Na da, ulici. se javlja. Ne, ali dobro, kažem ti, nije to bilo ništa... Sve najbolje o neprijateljima. O neprijateljima. Da. Вика, чувај ги до тебе. I o bivšim непријатели. kolegama, znaš, I o to sve bivšim. šta da. Pa nema. По старата рап сцена, дали ја прифаќа целосно таа рап генерација? Ja sam po starata malo sada, ali sam prihvatio trap. Jer kao sve to hip-hop. A postoji neka prestarata, što se kaže, rap generacija koja nije prihvatila trap, jer su oni negde zarobljeni u nekom svom grču gde kao to sad nije, a ovo jeste. Znaš, to mislim da je suludo. Mislim da je sve to hip-hop i da on menja svoju, kako se zove, oblik kroz ritam, da je forma istog repovanja. Sad možda u trepu se drugačije to, što se kaže, repo je drugačije flow, ali tema uvek može da bude i ozbiljna i neozbiljna. Da. I na boom bap i na trap. Znači, boom bap može da zvuči smešno, da bude plitak, kako bi rekao, kao i trap što ume da bude plitak, tako i trap može da bude jako, duboko uman, kao i boom bap, koji je negde neko napisao neku životnu priču. Tako da, ne znam, ja nisam pobornik te priče da je neka muzika nije u odnosu na ovu drugu. Jer, znaš, kao to ti je, ne priča se o stilovima, ko, ne znam, neka slika koja se radi, pa kao, ovo je, ne znam, hiperrealizam, kao, sad si prodao hiperrealizam, radiš neku apstrakciju. Sve je to slikarstvo. Дали мислиш дека уметник без драма може да успее? Može.
Može, valja uvek malo drame. A ne treba, kad postaneš drama, onda više nisi umetnik. Kao drama queen, a? Pa da, onda si više, ono, ne znam, postaješ žuta štampa, postaješ to, kao što gubiš sebe. Umetnik treba da ostane umetnik i da se kroz muziku plasira ljudima i da te ljudi, ako sam ja sad muzičar, okej, mogu ja se plasiram posle i kroz glumu i kroz ne znam šta treće. Mi kroz spotove i glumimo i kao sve su to neke srodne umetnosti. Ali da sad drama bude konstantna, to nije. Ali ovo, eto što kažem, kao bifovi, to rap, pa kao neke pesme i to je sve okej, to je u tom duhu. Ali da sad ja nešto, neku dramu pravim, influencersku dramu, nema toga ništa. Rešit ćemo drugačije. Нешто ми кажа да те прашам дали ви фали покојниот Далибор Гру, основачот на работа. Dalibor je, što se kaže, jedan od najvećih naših, što se kaže, umetnika, repera. Ja se sećam još 92. kad je izašao Pravo u raj, kako se zove njegov album, kad sam dobio kasetu. Ja sa bratom i pokojnim bratom smo to slušali, ispirali mozak. I negde 20 godina kasnije sam uradio duet sa njim. Mislim, Dalibor je kroz ceo moj život, njegova muzika je pratila moje odrastanje i sve, gde smo se na kraju i, kako se zove, spojili kao kroz muziku i kroz rap i to je, nažalost, bio njegov najveći hit, Plan B, gde je DJ Playa i tu se pojavlja Bogdan Bogdanović. I da, eto, što se kaže, nek mu je laka zemlja, ali fali, definitivno fali njegova energija danas među nama. To je, mislim, on je voleo adrenalin, voleo te ekstremne sportove i što se kaže, tako je i otišao na kraju dana uz te ekstremne sportove, ali da, treba još koju. Вака се имам интересно прашање, че поврзано со политичките вие говорници што беа, знаеш, што искочија. За разлика вика од некои пејачи јавни личности што отворено ги поддржа студентите или тие што протестира, ТХЦФ не се појавуваат како дел од таа листа, барем и јавно документирано. Останавте доследни да не станете политички говорници, туку се да искажете уметнички преку музиката. Тако е. Што мислиш за тоа сето целокупно? Pa vidi, to je, jako su se podelili, kako se zove, ljudi. Baš, meni se to što ne sviđa ni malo. I društvo nam je totalno podeljeno. Ja neću da uopšte drvim o politici, ja sam stav, sad da ću ja da ga iznesem javno ili neću, to je moja lična stvar. Kao i kod glasanja i kod bilo čega, to su lične stvari. Ko zna za koga sam i šta sam, što se kaže, u životu i podržavao i nisam. Tako da, ja podržavam, na primjer, Srbi za Srbe, humanitarnu organizaciju. To je, tako ja vidim kako treba da se radi. Srbi za Srbe humanitarna organizacija pomaže višedetne porodice, oni su preko 13 godina aktivni, ja mislim i više sada, možda i, ne mogu sjetiti šta su sad prostorili, možda i 20 godina, izvini. Mi smo deo te organizacije i to je jednostavno skup ljudi koji su se okupili ovako ko ja, ti, još ne znam, njih trojica, jajmo malo po malo, gde danas je ta organizacija prerasla u ono, to su više milionske donacije na godinu dana, zidaju se kuće, zidaju se kupatila, pomažu se višedetne porodice i to je moja negde, da kažem, moje opredeljenje. Baš humano, bravo. Bravo, да. Какво е вашето размислување? Дали се потребни вика поголеми промени во кој дел? Pa mislim da su najveće promjene potrebne u nama samima, a ne sad kao, znaš, da se okrenemo sebi i svojim bližnjima i onda ti bližnji da se okrenu svojim bližnjima i možda ćemo tako sutra svi onako sabrani da živimo bolje. Ovako, ako smo svako za sebe i ako svako razmišlja svoje, da uzme, da učari, da ukrade, da se uvali, da negde tamo, od toga nema ništa. Tu smo gde smo zato što smo baš takvi. Дали конфликтите вика им помагаат на артистите да растат? Pa nekima da, nekima ne. Sad, konflikt je ono, ko hoće s time da se bavi, on može. Više mislim da to pomaže ovim influencerima, što se kaže tiktokerima, youtuberima, ta drama i to konflikti.
ali kod nas, ako si me na to pitao, Da. ali nama, opet, vraćamo se na to da to može da bude bif, pa iz toga da se rodi nešto. Zanimljivo je to, gledajući druge repere, mislim, veliki bifovi su i ti konflikti bili, ne znam, i Tupac i Biggie, to je East Coast, West Coast, pa 50 Cent, koliko je njih ugasio izvođača kroz te konflikte, kroz bifove, da kažem, i Ja Rula i Rick Rossa i vamo tamo. Apsolutno da, pomaže. Sad, ko hoće time da se služi, ko hoće da se bavi tako. 50 Cent je kralj toga, ako pričamo o tome. Znači, ne postoji čovek koji mu se suprotstavio da ga nije ugasio. Što od repera, što od biznismena, što od svega. Znači, čovek je rođen da troluje. Što se kaže da gasi ljude koji mu se suprotstave. Tako da, eto, shout out to my brother 50 Cent. Кажи ми, зошто луѓето толку лесно веруваат во тие трач муабети? Дали си се соочил со некој трач што ти изведуват? Pa, trač kao trač je zanimljiv. Šta je rekao, ko je rekao? Знаеш да те боли нешто онаката, да ти пипнат фамилија или не знам што. Da li je meni, da sam ja čuo neki trač da je neko tako rekao nešto za familiju? Да, за тебе, за фамилија. Jeste, kako nije, pa mislim... А да не е вистина, истина, да. Da, bilo je to da nije, pa pogreši čovjek, ogrešim se, znaš, nije sad kao kako bi rekao, ja ne volim da verujem u trač. Znači, čak i da čujem nekog da nešto, što se kaže, da je neko rekao, možda, ja dok se ne uverim sam i dok ne vidiš svoje oči. Jesi ti to rekao ili nisi? Ako nisi, okej, ako lažeš, okej, lažeš. Znači, onda si još veći, što se kaže, još veća gnjida, ali mi nisi rekao u lice, a pitao sam. Tako da, ja u tračeve ne verujem, dok se ne uverim sam. Znači, i ako čujem neki trač, mislim, vidi, mi smo, kako se zove, kao izvođači, podložni internet bulingu. Znači, mi okačimo nešto sad na Instagramu, na YouTubeu, ti ako uđeš tamo komentare, vidjet ćeš gomilu negativnih komentara. Mislim, ja se ne osvrćem na to. Tu sad, to je mene ojačalo da sam jednostavno na tako Коментари читаш така? Kako? Коментари викам читаш? Ponekad. Nekako mi je dosadno, jednom u godinu dana uđem kao ajde da vidim šta ljudi komentarišu, ili to kad se izbaci neka nova pesma, čisto da se osjeti reakcija, ali nisam sad nešto zaluđen, ne verujem, jer to su bukvalno slova koje je neko napisao, ne znam ni ko je, ni šta je. Nisam zaluđen time, ali to me ojačalo u smislu, šta sad neki trač tamo, neko je nešto rekao. Ako imaš, kaži lice, ako nemaš, ćuti, zadrži za sebe, za tu tvoju ekipicu. Ja ću kad te sretnem da te pitam, je to istina? Ako je istina, onda ćemo da raspravimo. Ako nije istina, onda sam ja možda pogrešno čuo. Taj koji mi je to preneo, od koga sam čuo, on je lažov, tako da ne utiče. А пример, некој нешто нека коментар, пример, еве вадите на еден нов албум или песна. Некој мислење, значи, дали си помислил као смисол, да, може требаше тоа да го сменам во песната или во албумот или нешто. Vidi, postoje ti konstruktivni komentari koji se, ne sad samo i na internetu i ovako neko, ja više volim da mi neko kaže glupa ti je pesma ili ovo si treba ovako. Mi smo jako otvoreni, kad sarađujemo u stvaranju pesme s nekim, mi smo otvoreni, nisam ja ne, ovo je moje, ja sam ovako zamislio, ne, ajde da kreiramo. Mislim, i kod spotova, kad neko nam snima spotove, ja se umešam, ali ga pustim, on je čovjek, vidi to, on ima oko za te stvari. Sensima, da. Znaš, ali volim da se umešam. I ja čim vidim da on nešto tu zateže, to je saradnja koja nije dobra. Znači, ajmo budemo konstruktivni da sagledavamo svi stvari. Tako da prihvatam svaki komentar, pozitivnu kritiku i negativnu kritiku ako je konstruktivna. Si se suočil sa neka tužba? Jesam. Jesam, ko mali, ajde ove sitne prekršaje, to ne računam, ali bilo je nešto još 2000, neka glupost, da kažeš. Pa site kako mali smo pravili gluposti. Da, nešto, optužili su nas za sprečavanje službenog lica u izvršavanju dužnosti, bio mi je rođen, nešto smo izašli, ja sam živio preko puta policijske stanice i mi smo prolazili, policajac je bio pijan
I onda je ona srnu na nas, onda je nas 10 nasrnulo na A njih. zašto je na vas baš? Pa eto, zašto smo galamili, prolazili ulicom, ono. Izašli od mene pijani, idemo dalje i prolazili tuda i on kao, ono njegovo, gospodine, ne može tako se obraćati, i tako je nastalo i onda su nas držali jedno dobrih 7 godina se to, taj proces, što se kaže, vamo tamo, na kraju su oni odbacili to. Kako bumerang celo vreme. Da, i na kraju su to odbacili sudije, normalno da, To je mačenje da smo mi bili u pravu. Jer, Mačenje 7 godina, da, realno. ali ovako, ne. Lasica. Izmigoljen iz svih mogućih problema. Nisam probleme donosio kući. To mi je bilo na prvom mjestu. Kad god sam radio neke stvari koje nisu za pohvalu, su bile te da ajmo kući da donesem to. Znači, budi baš opazriv i to je to. Pa dobro, kaj se, oнака сега како да ме разбереш, пример, ете така, ако имаш проблем или те тешко се испукуваш, евен, каде? Имаш... Pa ne znam kako, gde se praznim, ne praznim se, molitva, svašta nešto može. Побожен си многу, така? Pa nisam fanatik, nisam ono, da, verujući sam čovek, ali nisam sad nešto, ima mnogo, što se kaže, većih vernika od mene. Ali da, neke stvari, i mene je pomogla molitva u nekim mojim, što se kaže, bubicama i teškim trenucima i kako bi rekao, verujući sam. Nisam pravoslavac sam. Kako ta vera nalaže, tako... А кој ти бил, дека спомнете така најтежок момент што си го поменал? Pa bilo ih je dosta. Možda jedan od većih, prvi veliki je bio, pogibio brata u Americi. Mi smo baš bili bliski. Tad sam imao, to je bilo 2013, imao sam 26. Mi smo on je od prvog dana verovao u našu muziku i sve, baš smo bili bliski. To je фактички братовчет прв, така? Твој? To je da, mama i njegova mama su rođene sestre. A onda druga velika je bila to kad mi je majka umrla dan pred rođenje ćerke, prve. I onda to je bilo onako isto težak moment. Da. Ali vreme leči sve, treba verovati, sudbina je to. I jedna i druga stvar su onako doživeo kao, znaš, bez odgovora, bez nekog sad kao pitanje uvek zašto i zbog čega sad i zašto se to tako desilo, ali to je negde sudbina, to je zapisano njima, a i meni očigledno u mom životu, tako da vreme je, kako se zove, leči, pesme ih oživljavaju, jer ja ih često i pomenem kroz pesme, tako da život ide dalje, to je sve živo, što se kaže. Болката, како што викам, не прави уште појаке. Кажи ми за вашите идни планови, бидејќи нели кум ти не е тука. Не. Ти си на него кум или он? Обострано. Обострано. Ja njemu kum, on meni kum, pa ja njegovu ćerku krsti, on moju ćerku krsti. Што убаво. Ето шо ви се вако следни планови, ете беше концертот, заврши се како што треба убаво. Имаше многу гости од надвор, од кај нас. Svi su bili tu, da. Кои ви се идни планови? Што да очекуваме од вас? Ovako, znači mi smo sada ušli u studio i planiramo da izbacimo jedan album koji će biti onako malo drugačiji, u smislu neće biti odjedanput izbačene sve pesme, nego planiramo da ljudima dajemo 3-4 pesme mesečno sa jednim spotom. Jedan spot mesečno, 3-4 pesme koji će prati vizuale, bit će svega. I od repa, i od komercijale, i od ozbiljnih pesama. Mnogo saradnji već imamo. Neke od saradnje su, ne znam, Ivan Kurtić, Kali, Mahrina. Jurimo još neke tu razne saradnje. Struka nam je, reperi iz stare škole će isto da gostuju. A neko od nadvor? Odavde, biće i ovde. Не од надвор, пример, одавде. Одавде знаеме дека... A nadvor? Да, пример, Америка да фатиш така тој I to nam je plan, ali nećemo to da otkrivamo neke grupe koje smo mi slušali kao klinci. Želimo stupimo u kontakt s njima da vidimo šta je potrebno da se s njima uradi kolaboracija. Tako da i to je u planu, ali sad za početak već smo na nekih možda 15 pesama, već se neke miksaju i ljudi mogu da očekuju vrlo brzo da će to da izlazi. Već možda kraja maja
ih obradujemo. Ali da ne pričam sad unapred i napamet, nek prati Instagram pa će tamo da vidi Така. наши И гласови. никој нешто пошто викаат ако кажеш нешто однапред, одма да нешто Jeste, негативни nešto мисли se одма pašće ти. neke žabe. Така. Da, Драго ми што ми беше гостин ništa manje. Hvala što si me ugostila. и што дојде пред мене, тоа ми изненади. Eto, Порано, браво. Јас се викам сега ќе го чекам уште пола сат, а ти беше дури пред мене. Многу ми е драго. poranio si. Се надам дека повторник ни дојдеш во Македонија. Публикава ве сака вас стварно многу, посебно младината. Publikovan. Да. И се гледаме во наредна прилика, така? Така. Doćemo bojci. Може.